Haya, niko na kijana ingine yangu, Senator wa Murang'a, Senator Joe Nyoto. Sibiria mumera goguo rĩrĩa njamba itũ ya cera nĩ andũ igana rigijia tũramwĩra gũgetha Kasongo one na tũcoke twĩre andũ arĩa angĩ mũndũ wothe ũkenda kura ya kĩrĩma njĩra nĩ ĩrĩkũ na ni vizuri tuwaambie kwa sababu wengine huenda ikawa hawaelewi lugha yetu hii kwamba ikiwa unataka kura kutoka huku mlimani hatuna njia nyingine kabisa ila ya rigi tujoke tumere nireke idegane na karugo wathango hanini nie ndirauga ni manyite rigiji akorwo ni arume tondu wakora Ruto ndimwire akenyita rigiji umuthi uthamaki wake ũngĩkinya hau koguo tũmwĩre Ruto mũnyite nawe rũciũ ũthiĩ ũgĩthiaga atĩa tumwambie wewe Ruto ati unatuma Murkomen hapo ati aseme ati mnaweza kumshika kumtia mbaroni rigiji. Sisi tunakuambia tumekupangia kukuondoa mwaka wa 2027 kupitia kwa kura, lakini ukimshika rigiji kesho unafunga virago unaondoka. Kweli si kweli? Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume wacha kubabaisha watu bwana. Wewe Kasongo ikiwa wewe ni mwanaume huyu rigiji hapa njooni mshike tuone. Wachani kutubabaisha hapa, sisi si watoto. Twekuo ndemwire andũ aitũ mũtikanetekere kwenderio guoya nĩ mũndũ. Ithuĩ nĩ twaragire kwenderio kĩ? Ona tũkĩneo tũtingĩo twĩ hamwe na niĩ njokere rigiji ngatho nĩ ũgwehereire kamũndũ kau tondũ akĩhakĩtwo ndoro yako akanunga atako na nĩkĩo njiguaga rwĩmbo rũinagwo nĩ mũthuri wĩtagwo CDM Kĩratũ ngaigua ta rũbataire kũgarũrwo rũinĩ rwa iji tũmutuge atĩrĩrĩ rigiji witũ twathire nake ndingĩenda kũhe thĩna Ruto kĩiya bũrũri mũrĩ na Raila ndũkage kũmũhaka gĩko kana tiguo tondũ gũikara na mũndũ ũcio nĩ ũkũhaka gĩko mũno. Atĩ Ruto arauga atĩrĩrĩ atĩ 2027 atĩ agoka na mbia atĩ nĩ mũkamũne kura atĩ oka na mbia nĩ tũkamũne kura nĩ mũkamũne tũmwĩre 27 nĩ ũgatũkora ũgĩetha kura citũ Ruto ũkauma ng'ũta mũthikacũwe ũgacietha na andũ cione akaune wega tuge rĩngĩ 27 nĩ ũgatũkora ũgĩetha kura citũ Ruto ũkauma ng'ũta mũthikacũwe ũgacietha na andũ cione. Thengio mũno andũ. Alikuwa katika chama cha DCP ambapo kinara wetu ni Rigiji turamera atiriri munene witũ rĩrĩa athia kana rĩrĩa arĩ ũtongoria-inĩ rĩ nĩrĩo mbei ya guoya yathirire kana atĩa matingĩtwenderia kĩ? Kwa hivyo nawaambia tushikane na tupendane, si ndio? DCP ni wangapi wameingia DCP? Mkono juu. Barikiweni, asante. Haya, niko na watu wale wanataka viti. Bwana Koinange anataka kiti ya gavana.
Harambee! Harambee! DCP! Nenda tuinire andu akasongo karwimbo kamwe tumere atiriri urio kautia Gachagua urio kautia Gachagua urio kautia Gachagua ngamutwara Kirinyaga conagirwo kuu ni ngoma hau niho turi andu aitu haha niho turi turera Kasongo atia one time Kasongo Kasongo. Mimi naitwa Koinange Wahome, natetea kiti cha gavana 2027. Harambee! Asante. Asante. Tuko na bwana Gitonga Kihunyu anataka kiti ya gavana. Maseneta wakuwe karibu. Harambee! Hebu nione watu wa DCP. Gachagua wetu akishikwa tufanye nini? Haya, mimi ni Kihunyu Gitonga, si ni gavana wenu wa 2027. Hebu nione na mkono. Tuone na mkono. Bwana Gachagua kutoka uondoke. Haturari. Si mnajua hata hatuweki kitu kwa nyumba. Tunaibiwa kila siku. Kwa hivyo lazima tujipange mwaka wa 2027. Harambee! Asante sana, Mungu awabariki. Haya, kiti ya mbunge tuko na huyu Nyokavi Jehia. Harambee! Andũ a Thũbiri mũrĩega, okorwo mũrĩ a DCP njakayo, nĩtũĩ haha gũsupport Rigathi Gachagua na Afuatwa na ngumi. Tunasema Kasongo aende. Harambee! Wachira Karani aende. Harambee! Asanteni sana. Wapi ngumi? Ngumi yako. Kivara, ngumi. Na Kivara karibia hapo. Kipindi namna gani? DCP? DCP? Tusukume. Wewe vijana, Tusafishe wasaliti wote. Sisi tuko ground na tutawasafisha. Ndio wewe na wewe uende uone mashemeji wetu. Asanti sana. Jina Asante. ni Daniel Ngumi, Haya. Bunge la Laikipia West. tuko na bwana Kivara. Harambee! Harambee! Rigiji! Asante sana Your Excellency kututembelea hapa Zofiri. Kwa majina naitwa Kefara na nitawania kiti cha ubunge tuweze kuendeleza ile ya hapa, na tuko nyuma ya huyu kiongozi wetu Kanana Tiojobe Arorere. Eno Tiojobe Arorere. Thegio Ngai witũ amũrathime.